pagi deui di urang Kang Ruhak rekan-rekan RRTP makin mantap. Alhamdulillah ketemu deui. Kumaha daramang? Wah enak dong. Asem ngopi. Nanti kamu baik itu nya. Dan bawa kopi mana nggak? Gila. Mana ya? Wih, beneran nyeleng ke kebo, kenyang tanggal tangkil. Wah, kata kebo! Kemana sih? Udah. Bawa kopi sih ya. Ayo bang, kopi nang ngariung keur Ngopi putih. enggak langsung. Atuh kayak gedeng jadi hulanya. Terus kita dulu. Nah, lantak kebo, bisa ngopi bae aing. Ngopi na bang. Nyok amat sih jeung kopi doang ge. Gas nambah tadi. Ngopi jeung roti ngeuna ya. Duit tos ya. Mas nama aya ya bang. Engke segera ka dia. Ini tenggol doang bang. Palangsak amat sih ya. Tak kopi lu minum tah. Nya roti ngeulanya. Oh bang. Aing ge naon lin, bisa Bang Ruhak marunyam. Terus mah yang kopi di aing. Rotina, duit aing cenggoh-cenggohna dicokot deui. Sial bang. Ngomong ka aing balangsat deui. Yah, manu kawi quick didatang. Terus mal beres sih mah urusana. Edan, ngopi sorangan bae. Mere-mere. Sama. Dah, Bang Ruhak. Ayo Bang Ruhak. Mantap. Nah, siapnya. Yang jauh-jauh sih mah nyamperin lantar kebo ngopi. Tuh, tanya naon lin. Iya. Bandel sih Duk. sana. Sebentar. Kan sia. Pindah beak. Kopi kana usia. Ayo bang, hiji deui. Sebelumnya. Atuh, urang Orang dulu deui. tuh. Sia ieu gara-gara anak tongo takor bae lah. Kayak aing baikannya, ieu mami aing ngawean bae aing tuh sudah kali. Oh itu. Asa kunaon bing? Kos nungguan setan bae. Leuwih teh setan ka ieu mah. Asa kunaon? Aing tadi minum kopi Bang Ruhak. Ai sia mah aya bae ding. Asa kumaha ieu? Aing jemput. Mana nya? Aing nyumput di motornya. Tapi ku siola dibejakeun ke Bang Ruhak. Heuh. Nya. Heuh. Ora bijakeun ya. Tabang kopi na. Apalagi mah komplit. Ngopi lah. Ngopi dulu, Kun. Sayang. Mana? Yuk. Gimana kalau itu? Itu ngopi, Kun. Gimana,
Tadi alam siya. Nyonya. Siya yang nagtongo ay kopi ni Wenchan. Siya kay Bang Ruhak. yang nagtongo to siya. Ayah tadi mah bang. Yang siya to udah. Pulang ya bang. Kopi ay minum bae. Yang budaknya. Jadi kemana kalinya? Tadi mah ayah bang di dia. Nya ngomong mana nyumbut ke motor tuh. Aku lebih bijak abang. Bener siya. Oh, Pengen gede lu bang. Tah, iya budak na. Woi. Bisa. Berduk. Tadi rumah si sia, kopi yang minum baik. Jauh aing timah, yang nanti kebok. Yang ngopi doang, nggak diminum sia. Saya udah. Bisa kan duit aing goreng goceng. Beli kopi tadi. Oh bang, goceng mah. Oh. 2000 doang. Bisa deh yuk. Yang udah 2000 doang deh. Boleh aing. Oh, saya deh. Si Bang Ruhak, jelema segitu. Gara-gara sia sih kai, aing kanyawan bae ku Bang Ruhak. Atuh aing sieun mah bing ka Bang Ruhak. Aju gantian atuh duit aing 2000. Oh, bing. Wah, terating mah. Wah, anjing. Action. Wah, kata kebok. Ngopi.